yup matie kabino la kelia ye Sam's receipt obengira mwera madano weng mare Uganda. Jami pa Sam's timapo likine obero crisps melayata, crisps megonja, cookies, odi, berenge kemukene mapola ta. Nong jami pa Sam's snacks e supermarket duju matilo baman. Sam's snacks, no apora mamite. Ngo Dong Rio men nendwe apara beach tu madek makali vario ke piera rio weario amira jolo wutin dikumicho malengu twal iwan lo TV yupo ama kalwangene ni rupintin ankliwanyane ema kwero karachelo ki Pat Robert la Ruby Pat kumino berele tini bunyi da laka Atiema be no maraj pe for the yacht. Okay. Wejine miet kaf kumi tie ma wing wan kanyo be kata mi dak no di tutwal en rawa jolik medigo kany. Awamiro jolo won kweng mutine na watien iwan lo TV bena watie kamete ka po we woni chana wati 5 for 7 beach ngwen abiro Easter times dish Ario adek abungwan Star Times decoder connected gulu ki Kampala kama ken kamate ye Uganda ini watamnu cho yumaleng tutwal tin yupche maduong i segments wa pari en wa peta ka America ngonen segment me abogalam neno pomono beri chabiet mukaran eto dwe eno lo wa beri kero me kwero mon i kaberi gima par weng tin wa mi na tele pomon i Gulu City part Gulu gitie lutela ma Gulu gitika mamona gitika chwalo ko gini giti da teko amir wanen maturte ichawa me abogala moleg ni po kamo beri eni pian yupche maduong dok maduong i segments ma pari me yoro kom ki bena me biachara ubera tera ngwa cher kong wa mat pi manok kada ko dikomete ki yup eni Kumbeti ichawa me loklowo beri segments manok wa beri kiker mekel iwu ngoma no tikati meken ping manyen ken Uganda eniolo kibena be tuong lobo lok ma pia tek ma beri ka wo dok mo winye maloa i chabier mo karane lok me kwanyo mitiana municipality MP Pat Francis Zaake kumbeti dong voting nyo bolo kuyuti ko yede dai ni ki kwan eno ki parliamentary commission pia eno tingo Uchwalo le mogo mapeleng ma winyene premier ekom deputy speaker me parliament mego right honorable Anita among Francis Zaake MP uchwalo tweet ego ni ken ping ma lawore ma ben latino metem ko malo honorable Martin ojara mapendisi tukikero motion enone at flow me parliament me ke kwan Zaake me beri ikin la member me parliamentary commission ma joke ana pego jore ma bet twale wigi opposition ma gitamene o jar mate opposition la worgino mi repok ket nying la wore me kwanyene o ki i parliamentary commission loke don waranyim ma don kumene wa lokani Zaake don pere la member me parliamentary commission ma kuino war ma bet wala 155 wana mi achel per bich MP ma gobolo kui kom mi achel per bichel wi achel keken kum MPs duong mi bich ki wiye enero i dio mabe ni mia chiel ki pier beach we adi ke ken amero chakone ke kenyo ne chiek makwany dano ki office pigor patich marach nyoti utich mano pepore ki wachi at least 50% of the legislators manoge take voting right manyoti ka ti wachi watiki MPs mia beach kuye ento MPs mia chiel ki pier bichel kene obolo kui Zaake ke la pirida mamege fod giromo chera nyim ka challenging the decision pa jo mia chiel ki pier bichel PM jo a quarter of the MPs not even a quarter of it manyurni any company ke kwanya Zaake mi beri commission is just temporary donc the legal proceeding romo chake ngoma tie adore i topic niki neno mabe lutela mo be parliament nyo jo mo be i commission ma papa nyo leaders of opposition
e munyi ngo magen go wani achak ke Mathias Mpoga Mathieu chairman leader of opposition Kombeti why NPA Adani Jomi parliament your members of the parliament go bolokui PM kano ke bolokui no miro kat ki chin clerk of parliament pengo mapenduze da opanyo signatures ko bino presenting ke jawda convincing and manyutni that is a ground or a basis for disagreement ni pe ying ke ngo motime di parliament itam ne ene Mathias Mpoga dong peti kwer gene Pien Zaake la nup la wore donc ni non politics pe ye piem do o long me censorship ngene censorship ke tiu ke kui eno werne wa ni mi achele pierre pichel kume no ka dong sitting ni eno beno namba eno ni madana ngwen na kene pe go ber ka chwak ne kiromo tich kwede ento gen chalo od moko chiek piem ge ngene chiek e romo beru ge ni arwa romo piem ken gang maloyo ero ko o chiek manoti kichoya black and white in pe romo piem kwede but is a game of numbers yes so kinu kene ne ni waromo lo di wate chwak money ento ka dong chiek o PM rules of committee take rules ma megi mago setting ni at least 50% of parliamentarians mano ke take voting right mero go bol kui and it is less than a quarter of members mati parliament ateka nero legal battle teka bino mero gen mi achel mi ario ke nero mot Zaake ko me bo beru pare e karme me bolo kui en madan titamene mir en bo beti o me views ma mege tam ma mege ko no en beru pare no magini no teme magi mapero eno poro Zaake wajati ni instead of jomatika kwedo kom eni kake mit eni betie mir ke kel honorable speaker ni tamong bo betie o defending herself manyuri enero ni ngata en ki waji eni tugulo ke komani petika wata duone pingo ketika keto ngaro kene tika ngo jomo kene te wata duange so eno kwero mi akaka gok beno take reason ba eno wero petika bini ye eno nen log ma Cecilia gwalo kate kwede Cecilia gwalo wachini ka furo timo pero eni kara mi achiel for the first time no miro peke take ngwech kumano no miro ketet mot manyor ni leniency money mi nyangi nyome miyo down warning oborupe kete meri gana chele miro ke booting eno ke kwanyo ke system we ke nen ngo matie but part inero parliamentary commission ma en Zaake tila member ni tijibena me disciplining dano so itam ne ka en logo winye ko ma chalo la member of parliament mati in discipline da ite disciplinary committee no dak pe conflict of interest inero gana rajwe kompeti kete wanyene Zaake don pe ramo beru commissioner mano kui umoro ento kui ni petika wachi wango ke ko matime ka gwak dir ke wani position en tituolo dan da do parliament ma gen ke tiyo ni go da ko cer go bolo nying Zaake ni mir ke dwak eno bet cia pen ko beti Anita Mong deputy speaker waje kamaleng le opposition me ige new name exactly po waje new name send them a name ko wachi ni give us o chwale wa nying ngara mo tama mir betie ka do ka nying Zaake woni parliament obatemo it's a possibility it's a game of thrones gen matia yeni an ke bora anel chalo mi achiel no mir kimit Zaake warning mi ario ketono ke chako ke the first option is Zaake mi robini flow of parliament or apologizing but speak of parliament yes my foot pe ogamane kano eno bin ogam kwa kija peneria ibini kwa chi you restrain make restraining chi beru ki kwa machenji manyor no loko kare kama leng ne ka che Zaake kwa kija ke board speaker deputy speaker chi no peki be kwanya ki be liwe ni ke were mete ke ti pem ne ngene the next time mete one te mi anywa the next time mete mo gina te ormo to oro chi ero Zaake kwa ero munyi lokadano o chi ero o lingo mere kiro o lingo ko petika gam loka ngarmo ken tika kemme mere geno jar mapenduzi makumbe ti dong dano wen tika nena lewenyi chalo lewen po jar mapenduzi gene Zaake nyoki ne chalo jar mapenduzi tika tema gwe dudngo opposition it nena we now endo we down to ishambo o level mama dong tika degenerating o kanena way a level politics mo kuma yikin gang mano jomo kana mapeke tamati yatima no mirgo waji genno ntina chalo kakara tika lewen tribal sentiments tika biro Kenya political parties weakness panu peti now inere kinere chalo parties weng no giti mere o yege kumaro eno be gati wachini atika tich kilok palo don ario ate tich lok Cecilia gwal mo wachini this is the first time
I repeat in English, this is the first time we have seen such a conduct from Honorable Zaake. He needs lenience to restrain from his action. Manyurni, there's room for him to improve. There is room for him to withdraw his statement. Standard procedure but not giving him a chance. Apart, standard procedure me ko kera in katije office kumbere ke bal HR bo mi verbal warning ko. Kada ka no ka dong HR mi written warning ko. Kada bal ma rio en kanu ki mi dong expulsion. So it in erone what you teach legislators ma they are working on a donkey system. Gen many dinotime don't we cannot hold you katawa. Manyurni the room more makamioni the time for listening fair hearing peke karobel kidong warning bene to the clerk of parliament oberope kan dong watenero confrontation na mo boloyo but ke nero doc the other side of the coin me watching ngat ma za ko ke me kere ne ngat ma la dit matelo parliament lo in pero ma chero ka che ke me no ke forgiving pe tame or no be me room for more indisciplined actions me waranyim ki bot jo kane ma par en ki zake enero as a commissioner manero lo com discipline ka eno balo chiki di pin maki luwori ku ne ka wachia man ma me gwane ki diu wajini sore. You know, one more team members go team and no team making. The chances are very high no mego beruma, better right. PM ka chairman ke kere level eroni. There's that intimidation on mamio luoro, ki bena kero wara. Enter mero weche acquire. War peke wila ba. War is natural. Respect is natural. If you want to buy respect, the more people disrespect you. Trust me, opposition power war ngarmo ekani art kenyini. PM go nero everyone is just final decision makers. Zaake is very good at mobilizing people to become very disorganized. He can do that. So when you are a lock speaker, the same spirit magichana ke watch the matching out of parliament. Opposition has that capacity. Ma ini be go matching. Karame golo go get matched out of parliament. Exactly. Probably Zaake will want to raise a motion. No, he has interest getting speaker nothing on till a man. Ko ne ke kwero opposition chawo ne no chalonga bound for fueling conflict. Jim Moboti Medwong, and we are watching Mitio Conopero and America work Zaake, Nyo Zaake, or Yapeke can obin or apologizing before the speaker, and that is gone. But if it becomes a game of who is going to win, trust me, opposition is very troublesome. Manyoti any is a little mistake from both parties. Zaake no miro mine kong man nako chero kwa kija ki bene jomo kena miro kong gutambe kija ni is the first time kong ki mi kong walk verbal warning mo panong pedong riem just riem na riem. No, which for me was okay. Then let's go take the last. You know, the latest, the last last leader of opposition. Make a whole better chance. Her statement is very clear. Ma wajini Parliament has a lot of issues, critical issues, that the country can discuss. Why can't we illuminate away from the Zaakezi debate? And concentrate on those issues. There are many issues. But the whole parliament of 500 people, intellectuals, spend 2-3 hours discussing Zaake. How does it contribute to the national economy? Well, more at your malo. Fuel is high. Fuel is high. Economy petty water bear. People are crying poverty. Exactly. You are discussing Zaake. Doesn't make sense. Lok ma pera tek mo be ka time cha bet mo kar en dok ma miro meta nyim kumbeti da lok ma wa ber ka wachine dong cha berak ario angech latien pala dit lo President Yoweri Museveni Lieutenant General MUHOOZI Kainerugaba ti dok chen ikigali Rwanda eno waje kameleng ni aigo chim ki ankole tilwo mek Rwanda ni ankole Paul Kagame ni gi mir gi tiek lok ma gi chaka ni wi po do ma chel la dit MUHOOZI Kainerugaba chero kono yonge gitu ki yaba bode manon ki tweyo pi mwaka deke man ko be ente wachini lok ma ena cher yene ka tiek ko lok ma ken gi chako idwe ma chel manyotini watio ki genni Lieutenant MUHOOZI Kainerugaba ubukubu wat ma tek ken lobo ario eni what ken Uganda ki Rwanda pe mwaka ario mi waji nyumwaka dek no timarach of course kay nero ginu bela time maki mako kiloni spinach jomatika tiji ali Uganda nyogete kwanye mongpa Uganda ke chwala Rwanda begi bela maki dano ento tin ki nero la dit mony make woro ma wan beno ngeni tie ma tie la ten pa la dit president tika chero ka kupo wat mabe ikin Uganda ki Rwanda mo chero ki chele ken ki yabo boda
maka yabo boda ne dan mo mo ko tere boda me gi mero kar ko ko be foot poti yeni dan timo o kare wati yeni kago timo o chakaro and because of the good negotiation after some few weeks maka tika verifying keta mero kedon ko de boda timo eventually ke yabo ngo boda ento yapo boda maka yabo ni ko pa dan tika ko iloka mak iloka nek iloka timarani mano gwak time wi ali chino ke ngene hatin ke negodan Uganda o ke negodan ko tung Rwanda kiti cha waje wachet wache yob wat wani wa ko ben mbe onena nyoli mi Uganda chalo joma mero nyoli mi Rwanda nyoli mi Rwanda chalo joma mero ngo Ugandans piem jemi mo kana tie magen ge mero borwa tie jemo kana ma wan bo mero ko bodgi chi bokulok magen go chaone dongu dok kaneno kitta gitiyo ko kwere male mon woni to the conclusion par nge gena tirin wiya ko beri cha bera chela riyo nge ala det kaner gawo choy kamaleng ni ende be retiring from active from the army after 28 years and nge when anti command of the land forces de lokni dong endo title le no ki kwanyo teacher no be don ki kwanyo no piki ne arwe Oromo ben no choyo ento monyin pe wego ke wae mon pe wega ta chal char ka tor wa waje be kanyo wano ngaya monyin pe ayo de ko chon chi choy waje ni an I have retired from the army there are procedures ma retiring in atie ki jo mago me retiring if it is not bad I can mention atie ki General Sejusa David Tinyefunza wa ngene ya Sejusa uri mwa di matika me retirement wa kumbeti mo lo ne fot pe retiring and manyurni in Romo declaring your self-interest ni a mero but ilepa mon kituni oda ni ngapi oda ni moja but in no text ni kiro karo kere do part I am retiring penny I want to retire I am retiring in the army you don't control your life and you have less control of what you do because you work under command of course it is order. Kado itika teach order. Commander land force. Maro can decide on his own. Me why ana bitim ginjalo commander land force. Enter no general money. Ma ana chel watching come to the round table and we talk. And that one person is Yoweri Kaguta Museveni. Maromo lu gena where is the problem? What you genyo. Kada imi retiring, we are going to review. You give us your application, we are reviewing. And as we are reviewing your application for retirement, you continue serving until when we confirm. We approve. Until when you are approved. Nermo gwa bilu la lok pala pamon. UPDF spokesperson. Wa bilu fonwa. Ero anki teacher mon mate tina ma bela tirani angeni ke me retiring kimini wache chwa bodwa kan ki wache chwa warga duadi. Ari adek in advance. Ke chwa duadi advance. Jimmy mati ko ro wang ID ngongo gene wang mir nene do ko bod gamente mutaka pagamente me gamne wang mir tim ko no ber jalo politician mo me ko jan ka go ngeni gi retire ngi mer futgi quality am ta ngi dox ko de gang ene petit me monba so retirement pa nyir mero ber me neno tam padano Uganda tikning ikom en yes anta me ko tamma atame ni o kero bokolok ya nyole mi Uganda kamunyo tam giti ko onyo wi giti and badana bo bogada and betije mo kan senior presidential advisor da ma wati tamne ne tiche matiti wera ye ikigali ni mem you advise ada dai ni lokay kong wagi ka kenyo mete kilok mo kana mo mi na no dakcha ko diko ina ye lok makumbedi minister malo lok me chana finance minister la date ma kasheja Mathias kasheja kumeti wane ki MPs the MP kwayo kija moe kan apology moe kan ikom lok ma war ikin lok me Entebbe airport deal ma yupo wipo Entebbe airport kicha renovating with 2016 mai yunge no kigama chana me yupo ende me renovating Entebbe chana kigama we 2015 kuna approval no war we 2014 chana maroma $328 million makigam ke Exim Bank me China and gite wachine kamaleng ni renovation me Entebbe airport in butem ki betemo I phases a deck ma phases ma chel do cha 2016 to December me mwaka ene chana ne dit eno MPs kumbe gite chemo wang finance minister ni what gen deal ene po war ma be loan en ge gam chana ne mo kane
jurisdiction yo deal ma mugo ma China ticket ne ikum Uganda mano mer finance minister oneno kama leng pingo eno ye loan gama en bo ye da ni loan ni false ne mo kanati attorney general bo ye ni loan ne be per ne mo kanati kumbe de en kimita ne okwa kija bot MPs ni deal mo ati ni ba war maraj but first kumbe ti kwar ne minister me finance ti kwar ne en pe gam loan ni kene MPs go signing cabinet beno signing pingo kimir en kena e kwa kija gini dano weng miro kwa kija amero ye kelok pa honorable Matia Kasaija ni in a planning system ineno ba watiki finance committee parliament kimunyewe manyon ne ka gini eno biro makikelino kimiro miyo chena mi renovating Entebbe airport ki kwanyo ginene ki biro ki tabling in floor of parliament nyoki kwanyi ginen ki kele the finance committee nero value ni kwai gamo chilia di what is the value after some years or after the project ketimonga ketiero gena chile ne gicher gi approving ka gi approving gi miyon rukucha minister me chera nyim mabero woro kumeno yes donc ka do chera nyim tin gi mo balle nyim kuja pe beru pangat mo tele yoni ni won mono ti system no ti neno kwe yes one wing machiri ye manyuti probe makelwoni kweda moni make kwet mir ki chak kwedo ngagi magu beri committee anu ni chilia di mo karo chero kwe chena me magen kitika piemi ye ni weke dok kinen kong pero ni tikwe ke kome piem luoro benatie ni chene make game wialia lini kape kineno mabe gwak diri majadi Entebbe airport beru peba dongo chako luani Jongsui airport korongo attorney general o waje kameleng ni loan gera kama kana po water mabe ento gamera tika wache ni gien gibi kete kitak madame ne loan gi chulo wek dong peke kwany Entebbe airport unless Uganda defaults Entebbe airport peke kwanya attorney general chirio wachwana kati wache ne kumeo gena kelu luoro ikumdana ye investment ka gamento gamuchiene chiene ene an luoro te chiela chinja wochi bana wachini kaga menta daw gamo chiene chi buok chiene ene joma chingiliet go kwalo chiene mogu tiyo kwede chi meti ki kwede chake chon we lost po beri we wana nywele Uganda piem ka kumano ko en one more tiyo ki airport one more chulo muchor kumbedi one more tika wilo kare ba yang ki charo mia beach tindo chero we liba chieli wana wa chulo chiene ene chi no gamente tika tich ki joma no lwet gi bojo mano tika balu beri pa wana nywele mi Uganda pero tikenyu makiri ke neno tin kitika kwedo Minister of Finance pia Minister of Finance beri ki supplementary budget beri ki budget mo kan by the time again go chero go nene gi mero chene ki Exim Bank no ngi ngeni gi mero chilia di ento chero gen pe mi beri ki wang matulu min neno ni chilia di ki come mage mero pe kare mala kwe ki ngom ken mo teme yeni ka don go balo balle kenyu chiki keme kwetki bal mo kana matina na be pat chena ne $328 million makigamo $200 million don ke me cash te don ko tika teach kere dok teach ene ubuworo up to 2033 kit yubango mari pi mwagadi and how many years ke kwan from 2016 pa isn't that over 15 years yes kit yubango makiti yubiye Entebbe airport for 15 years igune ingeba airport uberichalo a long term investment ro ke majma ke te fore bodo cha karomani chake mot ke chako lengi ngene gen ke tiki gena klone work plan your strategic plan ni why renovating airport for 5 years but every stage no tiki gi money mabe madano tinga no tika nano ne now one chalo one in one part be nano ne piem an gira ki chalo an eni an la rubi an ki wa eni be para niang gena gwa kana ro la kai kar mo na chero no tuan hop mo tie ma ke de donya tai chanyo kori ron leng mama mana te wot kiti chere VIP wing ano hop eni pe face pa ot mai ne ke ti donya airport yang no tie ma balle ero me ke ti cher ke ti dugo ke ti donya airport face mo ne era ne ro ke mo ro posta mi airtel ti don ke donya be ne ke ti chere mo ki di ba ki ngogni me ko lon design because welcome to Uganda ento deeper renovation work not tika time no one porongo not a change we watch the ordinary eye no pirongo and the ordinary eye macha an mega power party ne no ne ba ate wacha ni no titika ngo titika what gwage nge mwaka para be ke bi nyoto wani
tin gini eni utum kuman wabiru mor wana inconvenience any dir ke tiki ngar ni mo mani oti woti cher airport every day ba pat ka donyo ka tingute chanduk miri lo ki ping wi cher kon wa mal one men wot mo kon renovation no ku 7 years in a row so any be customer care ne pe wati ne na mabe kon chena ma ki gama dir dok wati ne na ni lon any be po war mabe so olo kon amir kon ka meta ko ka tiki lok mo ken kon ki mini wa kon information mo kon angeni gamenta bukate ki plan mamegi go minimum phases watike ni magloni aviation day mangeni ni eno ko o ki watch wa progress ngo matika timme ki bere ngeyo ni yupo ba dege maka yubani ba ki bere ka yubaya wa ki yelle minane dege mi Uganda dugu karama ke kelo Uganda karama ke kelo bombardier gini ki kelo no peke mere ke non entebe tiketa te kwerni wa kirika dong Uganda tika kelo dege mamegi space manogeti e notima pore o wa ko bieno ke plan ento jim pagamente pol karan ke tangay ko de ni pekerone inga tayro mot chala jara pe dakite mot twal pian eni ka inconvenience in the word madwon kon wati ne na chena mabenki gamre tika keto airport wa in jeopardy kerale mono wa kere kon waten lok en ka kenyi wa che dak ne an lok mo kene kumbeti mati kakati kumbeti lobo me Uganda ki United Arab Emirates kiti kakati ka chele me kerto committee meneno kit ko yo ango makino romano kere la gam nyo luenye kom kumbeti kwa madon wati ne anti dak rache twal kom ti an wa magi cherka ka teach ene lobo pa rawo chal Dubai gi enone wangeyo ni kumbeti lok tie ka winye ma dir dak malolo ti an cherka teach mo kene gi du ne mo ne news atien yak mo cherka teach ki kwanyo kidney no ma en penge kumbeti ti paralyze mukena bedon kwa kumgi pe kino ki winya ni dongo to so kumbeti tien wa magiti lo me arabu gugo dur magameta kumbeti katika male ada dai ni ki ker commission mo weru tima tek me winyo ko ko padana ma kumen do ke ben ka konyagi ma I don't know why is long overdue hello ni go galle yes Uganda labor market nyomo lo ni export market jo ma chwalo dano ka chero ka teach ilo mo wako ko be do te do nyam waka mia pa do te na nyira ma karo million ke million ma duon ta ti ma ko chero wako pole pegeti chere ilo mi ni ko achuli mo kanante German mo kanante Australia mo kanante kwe nyono went to United Arab Emirates Dubai South Africa Saudi Arabia mete ko nyim kago chero bana kunu ko magen ke ko e mete adi achiel weng dago ot wego chware chero ka teach house girl ilo ma woje and teach weng no teach en house girl teach security teach restaurant teach hotel gwako be beru ke kan pege ye teach ni beru ka chero beru security ero kago chero kuja no ke timo en la ko teach ane gen ge wajani chien ne duong en kete wajani ni million achiel kele mia bor kan itu security ko chule mia chele pier bit no don peche awinyu igulu district nyo igulu city ke kate ke plan ni miro labor exporters wa miro go di kong chinge ko chet kwe go chere ya choli ento wa miro penyi la penyi ka jone gen go bina da ya choli mago cha chokolote na choli mitero ka tiji security tiji hotel tiji gwa ko gang nyo mono cha we ko chogi o mbere mi chero ka pituluti no pa jomo kene kira ki chero ka pitu neni kako cha ko pitu chene ki kunu mu kene ketika sexual abusing them ketika nyuaro gi yo mi beru chalo mon kitero ki chero ka beru kunu opi ka beru ki cho mu kene ki o kunu ketika tiu tij mu kuma no kore pe ento piem chene ti ye mala wich pe ma ko ne wachini guma be pe gang wa kidika tim ko ngo o we ne na mado ko o diugio piem jime makuma no bino ke pe ko ya tuoti kenyu alanti kenyu mena pe no ngat mu ye ti ma duong no pe gu ye pat ngat cher ne cher ka ti ot magang en no cho me gang en chako ti kinya ko nyo mara ne no ba no en pemiro kam kong mi achiel kama in ti cher ti jeni in pe ngeyo yaga yang kitil gimone ke lono pi ni ke mari ke teri ka ngaramo no in pe ngeyo i chako beru kunu i beru la tijgi no pe ngeyo ngama in ti kwet gini eni kiloni modern day slavery eno pi ikar makenini pikiti wojini wati choko woteru ya United Arab Emirates era wa ki wojini wati ka mi teach I logo barabu
ini chere lo parabu I berdong la timo en gin no mir in PT mo kun kiri wa kumbedi no I chuli ne tika chayo dan in PT mo ero ka in chere kuno tika timo ida timo ni atika yenyo yongo yoko ento lu megi wa maki vuru maki beru kwetgi ke mini ke tuo ke chero ke ngolo pat kom gi mo kene o mo kene bene ma ko kwero beru ke cho ke nego gi o mo kene ma peka tin ma be ke ne chala ke tiglo nywa ke nego gi o nyo ke wano gi o kedong bukiana gitu pe kichulo gi pe mwagario no ki kana passporto chidong in itika teach eroni ada yom ichti kwe chenne ke je koni aninge papat madong pera teka to no machwer chundana loyne jom lutien wama eroni teka go goy dor go chera na embassy ma megwane gamete peti katikati no kilok mama tek kumbete idon wati nera ne olo ko nera na ne cha mego me minister me gender labor mego amongin uchero in Dubai kuja I think Abu Dhabi I think uchero kanya mu yuango makirama katikila gammo pian lutiano mukena gi way gi chera embassy gi cher gi go dor gi me complaint gi ento gino mo per magamete katikere and export companies mano ker gi ka chele meter gi ni bene no do ngur wenyo ina so kumbere wati nena olo gamete tikati ki lok mo wati ki gene olo gammo bukati kati pagamente ki committee kumbeti is one step. Mirna mirgo timatek ene doctrine ka reorganizing and revisiting. Chero doctrine ka limu organization nyo dul matika terlo tiano wagoni. Gitika gamudana yoma kining. Kagu gamudano kichuli yoma kining. Jomatika koki chene kipiki chuli ni kitero gya we miro kichuli gya we nyo remittance pa chene kitiki ning. PM kakitimo kumano wan bene chalo gamente nyo gamente e yotungi chele chen neno ni taxation ba miro ke non PM jo matika chwala joni wago miro ke ngol muchoro moy kom ki chiene mano ke tiga meki jo ma uchero wago ni beru like foreign expatriates ni ka uchero tij mo ke ken teke dong chiene tie gamente miro muchoro eti munyewe ento kapiki regulating gen e tij ma be chig no getika volodano kenen ko ni la mego mon make kwanyo kidi neni Kiteru company mabene tie mabeno dugu chien bene company futie man jon ene mago kel pera nonke ma ogyo kompeti ento wan chalo lo nyoro ma fut pike kwanyo tieno ke chingwa ma fut pike kwanyo mego kelu mego ke kienwa ngoma waro ngeyo kama gen getika chere iye en nge jene rombe de tek par kama kama in pay o yene de ti geno en company mati chwa latini ni ema ngat materi ka teach kedi ketika jwer dikal pe yeni beti chimi lokelo gangwu merte mo ngay kumi any part en de o beri wa in kumbiriti wa ngara mo wacha ana bichwali mbara nya bichwali awache kono kisor kama kama in pay o ye lu nyoro no butima ngo the only solution is make war family ni weng me chero kiri kaneno kama in bi beri yene ka don ki kwara ki dukchen ma is impossible because of transport cost pero ma ana no ma dirte ma ana neno ni PM kitiri cheru pi Piki miti ibet ki connection kilo gangwu gin mi achil maketimo ka ini irodega ni tap taki o connection ti tunkuja tunkany mena gitie tunkuja ba gitie ke kan ki chweli mabe kay o kuja maketika handing in bot la tichi mo mo mirni ichera tijborne passport long ki gamo jomo kene kok ni chene piki chologi iramo no ni jomo gamo passport ki tunkuja ni ke cholo chene botge of course gena mir go dak bu nom yo me cholo in eto tich ki tu na ko na chaweng itiyo dua chira ria dek ka nene ko ron tika chero ka mogo ke chako chwenyu mach we krim we in pe demanding chene ni eni tija nywa tich anywa gamente miro kat ati ka neno lok makke ke chik padano e lokom tich kilone labor export law wajo ningo ka wanu tiu chelo lo to wang ma ini chero ka tij gangare mone pay ngayo contract ke wachi ngo ci ini biti upi ke wachi declaring tum kia bill megini beno ko tum ku meno chaw kena beno teke mone tie pichena mano peka chengi ki ngej ma beno peki ngej lobo mone mano ngar ni po peka ye be pe ngej dano teke mone tie ena we iwa yom ku meni minister ki tika tich ikom lok en ko ngwa ka kan i chaw wa me lok lobo wacha konda kwa yue kada pategi